badon hang ne bat kumjo kini orang ba hawa pilek bantre cispas ngi pio la ka bainong pio ya ka bai bela man katayau kato kapisa kawan nang no kato kapisa kawan na ka sorkar ba penyat ka NPP perlok bit wat nam sultu bakla nangan ong sakane bahagine kisnem balalet ngi sultu bakadon kata kaan kabagamot ban penjari nang te na Delhi bakata kaan kikot ka CAB hakajing elam jong ba preston tensong ilalum ya kita kin nong elam jong iseng balang baro hang te hasor silong hau ar hajar khat khandai bat kumta ila yalam ya kine baro sha Delhi ban le ya kendo ya Modi bar yu Amit Shah andala poi Delhi Amit Shah uang gumno uang ngaburam ya ka Meghalaya bakadon hakajing sinchar jong ka 6 schedule kata kamod hapo ka district council day namar kata kadau bakadon hakajing penyat jong ka district council ngaburam bat nganum penjari ya ka CAA pineban thapti mata ka nega kam baka parti NPP kalale kalayada ya kajat penriu jongi kalayada ya kane kejela banwan ya kum katakaan kabagi khot ka CAA omdei tangkata perlok beit kane ka parti hakaji elam jong Konrad Sangma bad hakaji elam jong ba Preston Tensong kalalet ban Bu Hakmat jong Prime Minister Modi bad Amit Shah Home Minister bangi dalai ro kane kejela jongi kanum sya dalai banwanra ya ka UCC ka uniform civil code ginum sya dalai banwan ban penjari ha kane kejela jongi bad ya kataru nang tay na Delhi kila menjur kiong kam lele ya chakmat ka UCC kanum wan hang ne jela jongi dei manobale kale ka parti NPP thapsi madagane hakine ki kendiat si jiayu ngadang pule haka Shillong Times ngayo i uba Vincent Pala UMP jongi uong ba ma unyeng ya benta jong pi banyada ya ka UCC ngaku abanong ba pala kapor kaladir ya pi pilade ban let shwa ban let iba Preston badwa ba uba Konrad ban let ban keren ya kane mentap de uong kumno uang meladang job ngadiada ya ke yaki Kristan barokot kibadon hakane ke jela jongi om dan kam namar balai ngiladon kinong elam jongi kibalaban yada yaki kon Kristan jongi barok kibadon om tang hak jela jongi ndrei hakan North East barokoway Konrad Sangma uba Preston Tensong usnga bhalang dhar kine lai ngut kidei kirishot jangka parti NPP bat kine lai ngut kinyada ya ki Kristan barok kibadon hakan ege jelah dai namar kata kadau kita poi sedu Delhi ban ong banginum sya ya ka UCC bahkan wan hang ne hajela jongi ngabu kajengkeli uba Vincent Pala hakapor baka Manipur kadang plu kadang ing hangtai bakitai kilar le nyon beng kila thang yaki ying mane jongi Kristan kila penyap yaki kon Kristan jongi hapo Manipur uba Vincent Pala usngap jerjar kam ong si kentien denam dayong anda mentan dalajan collection uang gumno uangan yada yaki kon Kristan baro perlok beit kadi kapor kala dir hiแต่พี่นุ่มลอง MP ชัวคุณเลยชิบวนปลอกนางองตังกเวบางงี้ดอนฮักparti kabadon kanong rim ngidon haka parti kabala ban yalam yangi syakalawe kabapernai ngidon haka parti kabala ban ai yaki jingirap yamta jongi iwe pi iwe hakane kejela jongi palobit naong sakaway hakine kisngi baladep ngilo i presiden jongka BPP jongka parti pra
laong bahana anwanra ya ka artikel lais pa nyo puway but on penduk pendam no ya ka district council kadai kabayada ya usiap yu kendau jongpi ka district council kadai kabayada ya ka riti dustur jongi ka district council kadai kaba ai lain lut yang i kirit pa hakane ka jela jongi ngi don lightly ki district council ngamla ban sngoto ayu umut u presiden jonga PPP daw ka baong bangin wanra no daka artikel lais pa nyo huway kalong kajing bakla ban yalam ya kipai ba syakata kajing mut banong wanra ya ka artikel 371 ka parti NPP kaong bangindang penklain susu ya ki district council ka jela jongi bangindang ai bor susu yakini kadai ka parti NPP ka ban ai ya kata kapisa khambun susu ya ki district council bakin yo ban pentre kam hok parlawi kane ka parti jongi ladagi penjob i kong amperin lingdo ngingej scam bai kong amperin in sabuddin ban itu no ya kaktin kasih hang teh parlemen apo ka kredit ka bapra bangingit bai kong amperin insale kene kakam badai hang ta ngin sayo i ya ka buram ka ba kaktin kasih kayo parlok bin syania teli hakani ka parti NPP syania bangingin tre yakini kikam kadau kalong bakaladon ka jingete elok hapleng ke NPP bat ke BJP habang iyo i bamdon kandidat BJP hang day hang ne po ka election MP menta kiway ki parti kila keno ki ong kumno ki ong ka NPP kadai ka BJP wat ka BJP kadai ka NPP nga pensyai mendas ngi Ahmad Jongpi ko parlok be baka NPP kadai ka parti la ka jong ka BJP kadai la ka jong kanong rim jong ka NPP kadon la ka jong kanong rim jong ka BJP kadon la ka jong te namar kata nga tao ngaong kane baro kadai tang kajing etelok bangidon haka sorkar jong ka alliance ngidon haka MDA hang tay dali badang ne hamengalaya ngidon haka MDA 2 haka ne ka sorkar jongi menta UBJP rudon UHSPDP rudon UUDP rudon Omdan jinget her habaya trailang haka jinget parlok namar kata wanum sautu bakla parlok be bagi wan kiwe ki parti ki pensautu baladap hijab pitap haka NPP kalong ngobat hab BJP bakla kan NPP kadon lakas simbol lajong ka parti simbol jong NPP kadai ka kot baga simbol jong BJP kadai lotas kabamlong banong bakadai keju palok be ngapen syai ki barok ki jing syak keno hakine kiski balalet kawe dengan akwa banong ya kane ka parti ka batmai ka batang sumi ngiyoi ya ka jing yalam bakla jong kane ka parti BPP nga so thamula bang ayui ki social media comments kiba live hojat kiba mi ngamlaban mudur ba namta ka election kin mi kum kine ki jat jinglong hakine kiski baladap ngilayui ki comments kiba live hojat ngilayui ki akor jong kene parti thamai hang the sning habang adang idon mga iba preston tensong ikong amperin idang ai ke jingkren ladon kita kiba pertanang tay na kendong ha upra ndalaong sobha ya snapjar kilik no siyeng kidang perta susu ha upra ki volunteer jongi kilayalam ya ki sabar sesurak anda poy surak laya syo edat kata kata ka parti ka batmai ka baong i ka jaj benriu ka baong in yalam ya pi sakalawe ka pernai kata mo ka parti ka baong ka bangi buram ya ki para khasi para do prasnam
ngabo ka jingkeli yakinong yalam jong ka BPP hato piburam ne em yakilong kami lada piburam yakilong kami kumno ki volunteer lada kinong kersan jong ka BPP kitim nakasi kasang ya ka madam amparin hang thi haum sning onda ilami nakajingalang imut bangkiw no apo kakali kilawan saungot kibriw kibaong haupra bat kidatim nakasi kasang yai kata mo kajingalam kadai kata karugom nabo kajingkeli kalong kabakya barnaong habang ngapet ya kene ka party BPP ngai kidan tanggi bari kibril ko nang balastat kidai kinong hikay kibadon ka doctorate kidon kinong hikay po college kidon kinong hikay po nehu anda kidon kat kita kibril balanang lastat syano ka disiplin jong ka party perlok bayet syano ka disiplin pihikay yakine kinong kersyan jong pi bantim nakasi kasang haki comments unong yalam ula keno ikinong nong yakirang ba balang baki supply lan kisam yakakyat ana menin yoi pade sakita ki komen ki baklemakor ya upadar ngabo ka jengkeli haupra pihikai kumta se laga pihikai kumta pilayalam bakla yakini ki kon samla jongi bat ya kalawe jongi belada amdai kumta ngadawa baka party BPP kadai ban disiplin ya kinong kersan jongki lada ka ne ka party kadang kwa ban ya jengai hakalenti ban sensari ban sumar ya kibril kibadan hapo kan negari jongi kade bakan long ke parti ke berdisiplin kumjo ka parti kongres dan bon na pedeng jong pi hang ne kiri orang ba lese hakajing ya dei jong pi bat ka parti kongres da ki po snem kalong gajing ya pi lese bapin dekat no ya katang kajing ya dei Nrenga ngakwa ban kentu ya pi barok sobaha bapin mi no naga parti kongres ban kersyan ya kanega parti NPP kumbalale UMDC bakarnes ngakwa ya pi barok bapin ya perkhat bah maka dei kane kalat ya pi bapin peni ya kadak ke jongpi ban wanra ya ke jingkela ngidon kam ya ke jingkela hoy kaladon kapor ka samoy ya ka kongres hakito kisnem balalej ndray manta om don syo kane ka parti kongres kelalong sisa kum kata ka suloy ka balasarang perlok beid lapi tap sau kuli ban siat ro kam betei syo perlok beid namar kata ngakerpat ya pi bapin sobaha bapin paino sa kane ka parti NPP kadai kane ka banialam ya pi sya kata ka lawe ka bapernai Syabangan syong kerpat ipi barok sa sisin hakakot tang ini bah Ahmad kita isedin kibu to sobah mo hakakot sa sisin hakakot kublai sibun